Nay, Umayag man nagpalpalimos, barok. Kasyan nyo man ti bakit akas kanyak, ngawan balan ngagtrabaho. Awanan pigsak ngagtrabaho. Iso akasan dakman, limusan dakman. Nay, apay, di na ka man lain lutuan tay sadot niya anak mo? Awan ka na medyo balayo, bakit itang? Awan nga rod makan ni Jibalay may barok. Ikanak man ket day. Anyat kukuan dyan anak mo, medyo balayo ngay. Nakaturog. Anya? Bigbigat ang nakaturog? Kaasi ka mo tabagat? Baybayan na ka dyan anak mo. Awan sirbi na nga adda anak mo. Tabaybayan na kamay. Sadot mo't ngamin. Diyay lagil ilad ter aramidan na jibalayo. Ikan ako na itimak makan mo. Uray cracker, nodra, kan kape, kan karne, kan inapoy, nodra. Mabit lang. Takitaak no dakilaban. Ta ison ti kanan. Ada si Dana? Awan. Asinamon kayat mo. Nuwanan na. Basta makargaan titan ko, tanay. Agsarawa talagan. Ala, urayin na ko, dito ayan tiri daw. Tayo nag-alaan ti kilaban. Di kan pastrakan. Tanay, naansag ka. Di kan sa nagdigdigaws, bakit itang? Ken naiswam sa tapaldam. Urayin nak dito yan, bakit itang? One barok. Pinakan mo mat na ibakat itang, pare Mario. Wan, Marisabel. Kakaasimot nga mindadya bakit? Awan kan kanin na. Iso pinakan ko na. Pinagsidak iti lechon. Ay, mayat Husto ta akin asyam dadya nga bakat. Uray siyak to pay. No da kwarta kat ikikak ni apong itang. Kaslamat ngamin nga awan anak na nga. Baybayan ba't ngamin dyan anak na? Wan nga rod awan serbi da nga anak. Tadya lamat maturog teraramidin na. Uwan nga roda? En anak na pala nga roda dyan nga anak na. No baybayan na matlang gayam. No siyak. Jak maitured abaybayan ti dadakkel ko. Jak itulok nagbisinda. Isuda ati pang pangrunak nga iwanan. Oray siyak mata kumpare. Saan nga kasla da dyan anak ni bakat itang binaybayan nan dyan anang na? Wan nga rod awan utang na na imbaganagan. Ay, wan gayam, kumare. Adda ni kumpare. Awan, napanagtrabaho. Ay, kunak no adda. Adda ko maibagakken kwa na, mare. Anya nga iti ibagam, tasyak ton ti mga ibaga kanya na. Kwa. Orayik langin, mare. Anya? Ay, mabayag pa nga sumangpat dayjay. Sana balen, masadutak nga minan niya agsublay no nakaawid akon. Iso nga oraya kaon. Sige nga rod Makaamo ka, pare Mario. Agkape-kape nga rod, pag urorayam. Sige man nga rod, mare. Agyaman na ka. Lermo! Oy, Lermo! Agring kan! Agring kan na! Aldawon! Mangan ka! Aden sang pagkuamakan! Agring kan! Nagalaan nyo iti taraon. Into day tersina! Ijay store! Mangan kan ta mabisin kan! Nabanog ka na torog! Kanan nyo dayta, nanang. Tapno at day pigsayo. Napigsa ako na! Tapinakanda ko! Nanganak iti kilaban kan asin! Ala, mangan kan! Tapno day pigsa mamaturog manan! Ala, itulin nyo dayta. Tapno adan tumanen ka ninyo, nanang. Ay, si Kangay! Sana balikan yak. Saan ta kapagkatanagan, nanang? Sige ka! Awan ipig sa mamaturog, nakong! Adda, nanang. Ala, itulin nyo dayta. Tapno adda ka ninyo no madamdama. Sige nga ron.
Idadang ko no madamdama. Ta kanan ta dua. Ikak tu itisoy. Tapno mangantay ti adobo. Nay, papanamanan, bakit itang? Inak man nagsursur. Barang makapido ta kiti kwarta. Tapno dagatang ko iti makan. Ay na, kakaasi ka mo't na bakit? Kasla, awan anak mo iti kastangar aramidam. Ada anak ko. Nilermo. Uwan ang sadot mo't dahi diyang anak mo. Anyat kukuan na ya. Nakaturog. Oh, makita? Nakaturog ba rin? Basta damagag no anyat kukuan na, nakaturog. Anyat klase na nga anak ngay, baybayan na kamot ngay na. Kabailak ti magna. Napigsaak pay. Dahito lang dyan ko ti problema. Nasakit na wang kargana. Uwan tabi na ibayan na kanya anak mo. Heh. Man-mano ti anak akas iti anak mo. Baybayan na ti inana. Awan utang na na imbagan agam. Kilaban mo man ki, Jedita. Ay, awan kilaban may. Impakan ni bakit ko iti aso di kilaban may. Naladaw kamot ngamin ngay may. Agad, oray saan na kilaban na? Tay kalutluton, no iso. Ay, sana mabalin tay kilaban laang ti mabalin ko ngay padawat. Ay, sayang. Sige nga ram. Tay nagsumapol iti makan. Mabisinan di anak ko. Nabisinan namat maturog. Mandaram ngamin di anak mo asadot bakit itang pagtalawon pa ikiti di balayon tawan tumitlat sirbi na. Sadot nga anak. Awan maitulong na. Ay, awan maitad ko nga makan. Ibagam ngamin dyan anak mo tagtrabaho. Nakaturog nga rod. Balasang ko. Apay, saan nga masyan kanya yaw? Bakat kayon, agkabaw kayo pa yan. Ngambaybayan na nga, pag napag na kayo ti kalsada, enton naatalan kayo? Nakaturog nga rod. Katre nga ma, awan serbi na nga anak nga, naitatao pa ilang nga ron no sadot matlang. Kwartaban nga rod. Oray 20 lang. Hey, awan, nagswerte kay din na diyang anak mo? Wano, ibabaw na kang agpalimaw, stop na dakanan yung nga duwa. Ha? Awan asin na kada kayo nga, ubing paymat, nasurok lang nga sa yung kwenta ti taon na. Kapigpig saan na pa ako mga agtrabaho ti kasya nga taon na. Agaitan mo, wano awan. Awan, iso nga pasensya kayon. Nangig ko timbagbagam kini apong itang. Bakit? Apay akas jay. Kasla nagdakkel launay tiguram kini tatalir mong anak na. Kasano? Nakasadsadot. Ket ore man sadot. Awan pa kibiyangam iti dayta. Tabiyag damot day jay. Dakkel ti pakibiyangak. Tada tayo ti mangmangtad iti limos iti inana. Nga isumutikan kanan na. Ha? Masurunak. Jelamat maturog tararamidan na nga. Ay, huwag gayam. May nakumpare mga Mario Tadtay. Ururayan na ka nga sumangpat. Tada ka no ibagan na nga. Saan matan nga nakauray? Anya nga tamot ti baga na kanyak. Kanayon nga umay diti balay. Ngam di nakmat mauray. Kinaldaw samot nga umay diti balay. Kat matukan siguro nga agururay Di na pala imbagagan kati kayat nang ibaga kanyak. Tsaka mo Sekreto yo siguro nga agkumpare Baka for the boys only. Nan, tasyak tuman lati mangdanon kan kuanan ni Jibalayda. Ay, saanan? Makita manan dya ang pangasawa na Jibalayda. Ket, man ano kumano makitak? Sa balin tumanan ti panagkin ni tayo nga duwa. Baka madibilap tirek na yo. Sapay adam ang pang na dya nga babae. Kasi kamat, kaya-kayat mamot nga kita-kitaan dyan lopo na, no ag short pan. Ha? Anya ka din dahi tangay bagbagam. Saan ko nga ramid ti kasta? Anya tamok nga Baybay aman ni parem to may balay. Uramid to yan. Han nga si kati kundi apan ija ta jak kayat. Mare, ni pare nga Rimwaran, karuruar na onay.
Kasta ka de. Ay, wen, nagluto ni Bakat iti tupig. Nangalak iti pangramanan nyo. Oh, ato yo. Ay na, agyamanak, Mario. Sige, sumrak ka. Wen, mare, urayak manan ni Pare Diego. Kat no, jak tumauray na kat. Agawid akon. Sige makaamo ka. Agkape ka. Wen man nga rod. Agyaman na ka, mare. Anya timpla na. Jasi good. Wen, Sabel. Jay sigod, ha? Lermo, agreeing ka nako. Adain siyang ko pansit. Intad niyan sit nga anak ni Mimik. Lermo! Nanang... Agreeing ka, tabangan ka ni ti pansit nga intad niyan sit nga anak ni Mimik. Da kayon ti mga nanang... Nanganak ko na. Ada pa'y manok akinan ko. Fried chicken na baboy. Idulin nyo. Takanin yun to na mabisin kayo. Sana. Kanam nga rod. Ala, mangankan. Tapno da pamig sa mamaturog. Ta, nabsuga kite. Fried chicken na baboy. Nay, anyat sangitam ngay. Di kag sangit Ada ka naman. Di mon sangitan ti pansit. Taitad ko talaga kan ka. Kawan mangagawan. Masyanak langabin kada kayo, nanang. Kakasi kayo ama panagpalpalimos iti taraon. Tapno adda lamayawid yo amakan. Kat napigsaak mo tamagmag na. Agtaray-tarayak to pa inuradroma. Pasensya kayo, nanang. Di kay matulungan. Siyak ko matirumpang agdiskitar iti kanin tayo. Awan bael ko. Nakapsuta kan maulawak. Pakawanan tako ba? Di kay may payan itinapinta sa panagbiag. Kakasi kayo ba't nanang? Sika-tika kaasi, anak ko. Masya na kunay kan katanay. Mabisbisinan ka na ba't maturog. Awan nipig sa mamaturog. Tadi ka matmangmangan. Nanang. Nalamangan kawan. Tamadamdama maturog ka manan. Tapno napigsa ka. Kakasi matinak. Di na mo tilawlawatan na. Kapo iti panagkabaunan. Awan mabalin ko. Jakmat kabailanan dag trabaho. Urayak laing ti patay ko. Kapo iti sana maagasan na sakit ko. Diyos ko. Sikala ko man ti makamo ganinanang ko. Di mo ko mabaybayan, Apo. Awan ganas ko namang tutitimakan kini bagat itang. Takas jay mo diyanak na. Wani nga rod At apak to pa nga ba kay babaon nila kay Lermo jay ina na nga agpalimos. Kinasadot na itan. Kakasi tayo agsapsapol iti kanin tayo. O may daladawatain. Nalaing mo't na dyan kay Lermo. Aramatan na dyan na. Tapno at dakanin na. Wani nga rod gapoy ti kay nasadot na. Jak ini kanan iti kilaban ni bagat itang. Uray siyak. Jak mo ti kay kanan ni temakan. Naupayakon. Narod Ay, huwag gayam. Ni pare nga Anya nga oras sa sumangbait. Ay, malamton sumangpet tayo jay. Gusto nga rod, Sabel. Taoray ag malmalimak ba't ita diti balayaw. Wan si kati makaamo, Mario.
Ni. At tuk-tuk-tuk, Sabel. Ang mga nila kay mo. Imposible Malampay nga sumangpat dayjay. Ada tao, wanawan. Umayak man. Ay, ni bakit itang matgayam? Awan tao, agawid kan. Asino ka? Basta pumanaw kan. Awan tao ditoy. Ada kilaban niya. Awan! Pumanaw ka ditan. Tawan tao ditoy. Ha? Awanan. Saanan nga nagsao? Pimanaw siguron. Kabaw tumat la tayo bakit? Di na amok ti lablabidon na. Di na amok ti mapaspasama kitaglawlaw na. Sabel. Ni, Mario. Pinatpatama nante, ma. Nay, Papa Nam, Jigo nga asawa ni Isabel. Imayak lang nangan dito karinderya. Apang itang. Agsubliak man na niti trabaho. Nay, kunak noda kay di balayo. Imayak nagtrabaho. Apang itang. Ada ka nga ro di balayo. Imposible akalaruam dayjay. Ada lalaki akadwa ni Isabel nga asawa. Ha? Bunga nga tanti pa nagkabaw na dagiti pagpagana. Ada kadwa ni Isabel lalaki. Apay, dua kayo ayang asawa na? Ha? Sige. Tayo nakagtrabahon. Apong itang. Ay, sana naglaslas daw. Ada kadwa ni bakit mo di balayo. Nakarikap pa tire daw. Agkabaw nga minan na apong itang. Ang apaya kasto eh. Kalata nagtibayo ak. Kasla. Adda mangidurduron kanyang agawid. Ay, agawid ak manangin. Diyak maawatan triknak. Adda akong diti parangan mi. Ngam, apay anak karikap amin atawa diti balay. Kan, nakababa iti kortina. Kat, saan mat anak kapadlag tiri daw? Lukatak tiri daw. Nakalak iti unag. Sabel! Sabel! Nakaturog na ta. Sabel! Ituloy ko lang tatagtok-tok. Sabel! Lukatam tiri daw! Ay, Diyos ka. Pimaspas ti pa nagtibayo ka. Itiri daw ti kusina. Iti ti pagnak nga murag. Iti bakdor ti pagnak karong Marsabel. Iti daw ti kusina yo. Aglambang ka dito si Rok ti kama, Mario. Nakita nga nagrequest ijakat na lipatak gaya nga inlaktad tay. Anya? Ay, dara sa maaso may Rok ka na itakama. Wan, up. Di ka naglumang, pare Mario! Ha? Ala, Ayop kayo! Ulag kayo nagpadpada! Dita kayo! Hoy! Ang subli ka! Ayop ka! Digo, hindi mo kamatan ni Mario. Bebe amon. Awan matmadi nga naramid me. Nag-istorya kami lang iti kwartaw. Awanan kay tibayin ka! Anay ako. Di ko naman. Jack amaw, ti panang rugrugit yu iti ulok. Iti pa ilang. Adun ti mga ko. Ngam Jack inkan ka no. Tatakal ti panagtalag ko kun kang asawak. Ngam Jack laim pagarup. Pudno gayam dagijasay ang gusang. Pakawanan ako, ma. Saanan nga maulit na dyan, Chico. Ala, ako kusam amin na kausmon. Tapumanaw kan, Sabel. Saan ka nagasapulan? Lermo, agriing kan. Adain sang pagkwasuman. Lermo,
Agrihin ka na tapno na pigsa ka man na maturog. Ha? Apa yan na lamis ka ngay? Ha? Lermo? Malamban ka? Natangkan matan. Di kagpatangkan na. Agrihin ka man. Natay ka ka din, Lermo. Apay ngaya di kagkutay. Di ka payagangasan. Natay ka na ya, anak ko. Ano ba? Apay ngaya natay ka. Sako ba? Apay tiyo mo na amatay. Santo si ka. Apay ngaya natay ka matan. Lermo, anak ko. Awan ka na patpagkik nga anak ko. Tanatay ka matan. Ada kamat gayam ito'y lamayan, Mario. Wen, natayan ni Tata Lermo. Imayak nagpakawan iti sangwanan ti bangkay na. Gapu iti bagbagak iti kalabas. Makonkonsensya ak. Tayong bagbagak kasadot. Ngam, adamat gayam na dagsan na sakit na. Oray siyak nga rod. Umayak mat lang agpakawan. Diyak mat ngamin amo nga ada nadagsan nga sakit na. Iso nga makonsensya ak. Oray siya nga rod. Kan, wan gayam. Di ko masasidag kanyak. Tama nga no agimon nila kay mo. Awanan na. Pinapanaw na ko ni Jebalay may Mario. Iso nga nasayata nakita ka ito eh. Data ko mantag din na. Sinamatan di asawam. Saan, Sabel? Saan nasayatin naramid ta? Iso aditan subyan day jay. Impod no kiti asawak ti amin. Ket napakawan nakmat. Basta, diya ko nululitan pa eh. Sorry. Ngam pilyag ti asawak. Kanda kita nakmi. Anya? Kasano ak nga rodan ngay? Di ka maumangag daw iti pamakawan iti asawam. Tapat jak. Ama pakawan na kang tumatlahay. Agbalbaliw tan, Sabel. Nangrunakit natayan ti tao at tinagtagabasit ta. Yam, adamat gayam na dagsan na pagdaldalanan na. Ditan orayan, nga adadakas ang mapasamak ka data. Sa atan to agbalbaliw, Sabel. Bert, lakay. Simmang putmut gaya man di package nga urayan dananang. Kasta ka di, bakit? Duamat abulan ngin, uray da daya package ah. Impatulod daya ti kapsat ko. Ay, sigurado nga rin nga damat kukwam ijay, Bert. Gaputa kapsat mo mat di nagpatulod iti package. Wen sigurado daya ta. Di nakmat malipatan ti kapsat ko. Uray no nakurapay lang ti panagbiag ta, si dadaan lata tumulong. Lakay. Saan akas kadag iti daduma kakapsat ko nga daan. Naimot kan mata pobreda. Ay, Ngam, jaklat ta ida ni kaskaso. Gaputa kakapsat ko mat ida. Baybay aklangan, no niya teramidan da. Anya teraramidam diti balay dananang. Bert, naamuak namin na si Mang Putan jay package ngayon patulod ni Ading Julie. Manong Ray? Kahit, namnamaam ka din nga dapat kukwam? Uy, Manong Ray? Nalukat ako ang ti package, Bert. May sasabon kan toothpaste lang ti kukwam. Anya? Iso adi kan mang namnama pa nga ado ti maalam iti package. Inawagan na ngamin ni Julie. Kat nakunana nga damat kanyak. Iso nga rod, sabon kan toothpaste lang ti kukwam. Imposible day tang ibagbagam, Manong. Dilata kan dadumapay ti para kanyak. Kukwami lang nagiti dilata. Awan ti para kan ka. Anya?
Apay analpay ti abagam asimang pet, Bert. Dahiti lang tinted da para kanyak. Ha? May sa toothpaste? Kan may sa asabon anabanglo? Wen, bakit? Dahito ila kano tinabati, tinagbibingayan da. Imbagpay kano tada nabati para kanyak. Ay, unay matan dagiti kakabsat mo, Bert. Binukudan da amin ang dagiti makmakan iti package. Bayamon bakit? Makagatang tamat iti imported adilata no kayat ta. Tadamat pang gadak. Uray pay. Sa bali lang kumadya itad kan katikabsat mo. Nasingput ka lang unay ngamin. Gaputa di mo amot agreklamo. Ay, amamatan. Bakit? Jack kayat niya gririri kami ngagkakabsat. Bert, Bayamon, bakit? Kukwatan dagiti makmakan nga ented ti kabsat ko. Para ko makadata. Ray, apay ngay adi mo intadji para kumakan ni Bert. Apay pa'y kumangay, nanang. Kukwata yung dagiti dilata nga ented ni Julie. Nasuratan mo, dagijay dilata para kumakan ni Bert. Nagadumot dayja para kenkwana. Ulitek nga ibaga, nanang. Kukwata yung lang dagiti dilata. Baybayan yon dayja abert. Anya, ay isya kung timangtad kadakwada no di mo kayat. Padasin nyo nga ited kadakwata dagiti dilata. Saan ako nyom umay diti balayaw, nanang? Anya? Iyawid ko kiti dagiti daduma dilata. Taipakan ko iti pamilya. Anda nakasurat anagan ni Bert kadagiti dilata, anak. Oray pa'y, nanang. Basta iyawid ko dagiti dilata para iti pamilya. At iti sidan, nanang. Pinadigwan ka. Ay, agyaman nak, Bert, anak ko. Nagadumot tanday taasidaan. Adumat niya minti sidaan mi, nanang. Iso ngayon lakam kayo na. Ay na, agyaman nak nga ron no kasta. Nakasingsingput ka kanya kanak ko. Nanang, Sana kas kanire amanong mo. Isutadaan ngam dumawat pa'y kanya kiti kwarta. anya? No maamuan na pinatulunan nak ni Julie iti kwartak. Umay matadagos ang dito'y balay kat dumawat iti kwarta. Anya? At talang rodin pagsapulan ni Manong Ray. Dumawat pala iti kwartayo. Ay, day tangarod kat. Kanayo na kasta tararamidan na. Naglaing agdawat. Ay, nanang. Imbag ka pa'y ata maikan nakitikan kanak ko. Ay, pasensya kan no basit la tinaitid kan ka. Manipod iti package nga impatulod ni Julie. Okay lang kanyak, nanang. Sana bali? Kabalan mi mo ti gumatang iti imported adilata. Nga ore marigrigat kami lang kinimasen. Anak ko, Kukuha na lang yung dagiti dilata, nanang. Sana nasakit tinakam ko. ay na, nagsingput kan. Man nakaawat ka. Nanang, naamwak a pinatuludan na kamanan iti kwartam ni Julie. Ahwan, Ray. Kalalak laang ije bangkaw. Nan, ikandak man ba't iti kwartayo? Anya, ay na, allowance ko laang tinted ni Julie. Sana dakkelagatan. Imposible mo ta. Amerika tayan ni Julie. Iso adakkel ba't timpatulod na kwarta? Basit laang, tada kanumot paggastusan na ije abroad. Ay, jak mamatay nanang. Basta ikan iti kwartayo. Pangaramata maya iti kwarta. Basta, ikan naklatan nanang. Ay unay kamutan. Adamot panggadam ngam dumawat ka pa'y lakanyak. Imbagpay da ja Bert, tay kami iti kwarta na. Pagkunamot nga ikikak iti kwarta ni Bert. Kanayon nga may ditoy. Ay, sana po nuray tangay bagbagam. Saan ngagdaw-dawat iti kwarta kanyak ni Bert. Isupay ket di ati mangmangtad iti kanak. Woohoo! Jackpot patsin da itang ibagbagayaw. Ikandak kitin iti kwarta, tapong manawakon. Nagipulong kanyak ni Nanang, Bert. Ha? Anya nga timpulong na. Maipapan ka ni Ray akabsat mo. Anya? Dinawatan ka naman ni Manong Ray ni Nanang. Anya?
Di mawat manin iti kwarta kin ni nanang. Kat adamat na pinta sa panggadan ni Manong Ray. Day tamat ti magakanyak ni nanang. Ay, ipanan nga rod ni Manong Ray iti sweldo na. Apay at dumawat pa'y lang ni nanang. Ay, Sakto pa ya janitor lang iti may sa kumpanya. Kat matulungak pa ni nanang. ay na, amumutin ti ugali ni manong mo. Idinto ta opisina ti pagtrabahuan ni Manong Ray. Lakay, Ay, kaasimot ni nanang. Nawan manin kwarta na. Nanang, at iti kwarta mo, kukamon day ta. apay nga ikan nakiti kwarta, Bert. Gaputa si katiinak, nanang. Rumbang lang ikan kamat iti kwartam Ay na, agiyaman na kanak ko. Kayat ka tulungan, nanang. Diyak kayat nyagbisin ka. Ay, nakasingsingpet ka. Uray no nababalaang ti sweldom, ikan naklat ta. Pagrebengak day ta, kas may isang anak mo, nanang. Kinapudno na. Inala amin ni Ray ti kwarta kanak ko. Napatagkan o ti pangaramatan na. Pangaramatan ko man ni Manong Ray ti kwarta. Awan mo't sa bali paggasgastusan na. Ay, jakman amoy ti dayja tao. Kanayo na may busan ni ti kwarta. Nay, anya tar aramidem di ti waiting shade. Manong Ray? Nay, si kamat gayam, Bert. Kasla, naunag ti pampanunutam Manong. Ada ka di parikot mo? Awan. Nakadumog ka nga min nakasla naunag ti pampanunutam. Isungay nasitgan ka di ti waiting shade, Manong. Awan ko naklangaro din. Panawan nak dito. Kayat ko tagmamaysa. At sa bala madmadlaw ko kini Manong Ray. Bakit? Anya day Bert. Alo si Isen. Ken saan ang makaid na? Ha? At dalaki dilimlimod na parikot. Iso akas jeti jar na. Sa bagay, nadlaw kumot day takan ko na. Nagad tayo tinakaiturungan ti imatang na. At dalakit ti pagparparikutan ni Manong Ray lakay. Wen bakit? Pudno laki di ti atap taken ko na. At daga di po kwartam dita. Nanang. Pangaramatan man na iti kwarta. Kaalaalam lang iti kwarta kanya kidinaminsan nga aldaw. At nga rod pangaramatak. Ay, mas daawakan ka, Ray. At damot pang gudam, nga maapay ngagdawat ka pa'y lakanyak. Awam mo trabaho, tabakita kaon. Namnamaaglaangan, tititid ni Julie a kwartak. Mangtad kayo din iti kwarta. Nagadupay la sa uyo. At damot kwartam. Ape anas ka na dumawat ka pa'y lakanyak. Anya kumang iti kwartak. Iso nga ron nga mayag dito itapno dumawat ak iti kwarta. Ay, napartag kamot ngamin ngay may dito balay. Kawatan nga da kwartam. Ilibre daglang. Hala, ikanta ko niti kwartak. Awan nga rod kwartak, naibusan. Ikanta kaon. Awan nga rod. Ay, mapaadam ay at awan. Imposible nga awan kwartayo. Winawintad mo amin kiniberte kwartayo. Ay na, aday ta ka manan, Ray. Ay, managatap ka launay. Sanak ngagit ito diti kwarta ken ni Bert. Jakpat pa dyan dito nga ibagbagayo. Paboritong giting anak ni Bert. Agpada kayo apat-pat kanak ko. Sana pudno day tang ay bagbagam. Atun tinaybagayo. No santa nga ikaniti kortak, sana ka pampanaw dito eh. Anya? Mga lagi ti mabalin ko nga ilago dito balayo. Nanang, apay nga wan mo ti TV oh. Inala ni Ray, anak ko. Apay nga inala na. Kat adamot TV da.
Ay, awanan ba inday Jacob sat mo? Awan na aramida kita inala na ti TV. Makapungtot kanyak. Anya? Nangipanan na nga rodan iti TV. Nalabit nga ilako na gaputag kasapulan iti kwarta. Anya? Nabarbarte kita imay diti balay. Agparpari ko titi kwarta. Aglablabasan ni Manong Ray. Oh, Bert, itay ka pa pumanag na. Apay ka di. Sa pulak ni Manong Ray. Apay aya. Naamuak ngayon lako ni Manong Ray ti TV ni Nanang. Anya? Apay ngayon lako na. Agparparikot iti kwarta ni Manong Ray. Jak amo no apay. Ay, nakaskas dao dito nga aramidin ni Manong Ray Kaslasaan ko mo na makitkita mapmapan iti trabaho na. Anya? Wala kay. Pasaray makita kay sentro magmagna ni Manong Ray. Anya? Adapay nga tatrabaho na? Jak amo. Nay, anya ter aramidom dito balay, Ray. Agkasapulan nakmanin iti kwarta, Nanang. Anya? Pangasi ikanta kiti kwarta. Aglablabas kan, Ray. Inlakom lang arodan ti TV. Ita, dumawat ka man iti kwarta kanyak. Talaga kasapulag ti kwarta. Pangipi pa nam nga iti kwarta ya. Apay ka na yun kang agdawat. Sumsumrag ka kadipay iti trabaho. Sungbatan na, Ray. Adda kadipay trabaho. Nabayagan yawan trabaho, Nanang. Aniya. Dahil tatipod no. Kasanwa napasamak dayta. Nabayag maggaya man ngawan trabaho. Basta, saan na rumbang ilaw, lawag ko pa'y. Ikanta ko niti kwarta, takasapulak law na yan. Ay, pumanaw kan. Awanag, di maitad ko kang karay. No saan dak nga ron niya ikan iti kwarta. Mangalag manin iti mabalin ko nga ilago diti balayo. Aglablabasin ni Manong Ray, Nanang. Inala naman iti komponent yo. Ay, wen nga rod. Jak nalapdan anangala iti component. At dalaki di saan anasayat ngir aramidin ni Manong Ray. Nasken aduktalat dayta. Nabayag gaya man nga awan trabaho na. Isumot lagaya makanayon ngagdawat iti kwarta. Anya? Inlimod na nga awan ng trabaho na. Di namot imbaga no anya ti rason. Nagaramid lakit iti saan anasayat. Iso nga inikat da iti trabaho na, Nanang. Bert, lakay. Nakitam ka din ni Manong mo? Saan pa Nagkapu ako ni Jibalayda. Ni, napnapanan ng arudan. Jak mo. Nakakaasi pa yun ni Nanang pagdawdawatan na iti kwarta. Lakay? Nas ka na makasaritak ni Manong Ray. Patsik na dadakas ng aramidon na. Talon nga aldaw, asana nagparparang ni Ray anak ko. Sa dino nga tantinapanan na. Di kay unay agdandanag, Nanang. Kasano ajak agdanag, kat saan mo nga gawawid. Madanagan pa yan di pamilya na. Nakasarita kong asawa na, Nanang. Sapsapulin dang rod ni Manong Ray. Nunap-napanan na nga Parikot na itang aramidon na. Anak ko. At dalaki di ilimlimod ni Manong Ray. Limangal daw sinapsapol ta ka, Manong. At dakamot gaya man diti pagbaludan. Anya tinapasamakin ka. Pagbababawiak tinarabit ko, ading ko. Natiliwandak iti droga. Anya? Nagaramat ak iti droga. Ading ko. Nakamiris ako.
basol ti nararamid ko. Diyak ang puda ita nararamid ko, ading ko. Manong rin, nabayagin na panaway na nag-aramatak iti droga. Naikatak iti trabaho kapo iti daita. Agkasapula naklaw na iti kwarta. Iso adamaw dawat ak kininanang. Diyak imbagbaga iti asawag. Agar-aramatak kaya iti droga. Pakawanin dak ading ko. Manong, agpapabawi ako. Sapay na ko ba? Tama pakawanak ni nanang. Kastamat na nagkit-kit daw iti pamakawan ken kapart. Manida ito yung hinaramid ko iti biyag ko. At dakitan iti pagbaludan. Agpapabawi ang ading ko. Ay na, aguyak ka man. Lakay. Unay mga mingan da ito nga uyak kaya. Kasano ayakat uray na lamag. Di kamot nga minag-sweater. Agimbag to malada ito bakit. Ay na, denggam nga dagiti ibagbagakken ka ah. Lakay ken baketan. Iso anas ken nasalwadan tati salon ata. Ala, mabitlaan tay nakagangar iti laya. Tagsalabat ka man, lakay. Alaman nga ron bakit. Hello, Nanang. Aping imawag kayo. Disturbo kayo iti trabaho. Ado ti trabaho dito office. Iso di kayo man mang disturbo. Kasano mga men, anak ko. Mailiw kami kada kayon. Mabalin ka diya sumarunggar kayo mo diti probinsya. Anya? Kasta ngamin ti bilin ni tatang mau. Kan ada kumapay ibagak. Mabalin ka de nga gindawa kiti kwartam. Haguyak ngamin ni tatang mau. Kan inak ko maipakita iti doktor. Awan ngamin maitid ti kabsat mo. Ay! Kunakon kat. Aday tatalaga ti gagarayo. Iso ngay mawag kayo. Nala! Bayan nyo tamang ipawita kiti kwarta. Ay na, agyaman na kanak ko ha. Kwartalatan ti pagkitkitaan nyo kada tao. Ipakita nga miniti doktor ni tatang mo, anak ko. Wanan! Mangipawita kiti kwarta yung tunbigat. Sige, i-off ko ti cellphone ko tani, adupay taramida. Bye! Ay, makapasuron. Kwarta man ang tikid dawan da. Nang ipawita kiti 2,000 kadananang kuraon. Ay kat nasayat Pawita matida. Takasapulan damat. Day talatan nagdawdawat iti kwarta ti amuda. Bakit? Kan lakayan dagiti dadakkel muli sa. Iso panunutom ko mamatida. Siyakla ka na yunan. Jacob sat ko ngay. Di na pa'y maikan matida iti kwarta. Ala, bayaman. Ken mangi-file kay ti leave mo. Ta sumarungkar tayo kadakwada. Sana bale, tadamat ko tayo. Mapan tayo iti rabi iti biyernes. Ay, isupe apagbanugan dayta. Nagado ti aramida kiti opisina. Anya? Kan may saan mat nga isuda tinang paadal kanya. Nakaadalak babaan ti bukod ko abanog. Nakasano ngamin. Day talag sugsugal tararamidan idi ni tatang. Amin na kwarta na ipan na iti sugal. Bakit? No mangabak, awang pay gatangan na abagas wano sidaan. No di kat ipainom na kadagiti pada na abartek. Ala, husto daytan. Nabayag daytan. Kat patya ka nagbabawyanan ni tatang mo. Agbabawitan na talakayon. Kasapulan na nagiti anak na. Tagkapsutan. Ngam na iti, awan pa'y bibiyang na kada kami. Mangan kami man wano saan, awan bibiyang na. Ay, lipata mong tiguram iti amam. Saan na saya at nga gimulmula ka iti sakit tinakam. Bakit?
Nanang, anto'y tinatang. Kukuha yung timay sa repet. Ay yaman na Ben, anak ko. Kumusta ni tatang? Sagay salangan ti uyak na. Nagagagas mo. Pasensya kayo nanang tawan mo't namin makukwarta. Nadaman kwarta. Umdas lang nga igatang mo itibagas kung sidaan. Ay kawun nangruna ta dumo nga rodan nakyaw. Mas importante da. Kat da kami kanita atang mau awan parikot. Tagmula-mula kami itinatag. Imbag lang ay ilako may. Ay, uwan ka nanang. Anyate ko na ni Manang Lisa. Agbakasyon da ka di dito eh. Diyan mo anak ko. Tado ka no matitrabaho na. Mayat kumaan, sumarong karda. Tap nagkikita tayo mayat. Ay, sapay kumaata sumarong karda anak ko. Kaano na di naudi ang nagbakasyonan da dito eh. 5 samot tinatawan tinapalabas. Uwan nga Rod, iso akailiw kung di kabsat mo. Bakit? Ingkadang kung nagbakasyon tayo di lugar yo. Sarong karan ta dagiti naganak mo. Kaya't inton sumaron no. Sarong karan tayo mat dagiti naganak ko. Adula amin, manaktakla dagita. Di ka man nagkasta-kasta bakit? No kaya't yuti sumarungkar ka dagiti dadakkelyo in kay latta. Saan nakasumurot? Apay ka di akasta ka. Sarungkaran ta dagiti dadakkel ko. Tapno niya, tapno ikanta ida iti kwarta. Gastos la dayta. Basta sarong karan tayo da. Ay saanan? Awan ka di talaga ti panangipatag mo ka dagiti dadakkel mo. Apay, impatagda kaya dagiti naganak ko. Ang bakit? Ammo matibiyag ko idisan aya. Rigat ko amin na rigat, lakay. Ayat ko lang ti makaadal. Dinto ta ni tatang. Takawon na pa iti matgudak. Ngaimbis nga ramata kiti panagadal ko. Isungay ta, tunggalagkid daw da iti kwarta talaga makapungtutak. Nay, dahi talang ti ginatang mo nga isang put tayo kadananang mo. Katuwa na. Jaylaw manay akanan tayo aging malpas ti bakasyon tayo. Ay, nag-imot kamot ten. Gumatang kamot iti abasto dananang mo Itan niya po. Antay nga ro dan. Ingka kita na kita anak mo. Nung nakasagana dan, tayo tayo. Naimbag man ta, nagbakasyon kayo. Wan, bayaw. Agpasyat ka mga rudan. Uy na. O sige, agpagatang ka iti arak. Ne, anya dinangag ko. Anya ti pagatang mo, Raul. Arak, bakit? May salang man. Kakaisuna nga ita kami lang agkita ka ni Bayaw, Ben. Ay, san? Oy, Ben, numakay ninom kay Tarak. Ingka gumatang na dakwartam. Eh, bakit? Mas dawa ka. Api nga ni nga da ka ditoy. Tapnan niya, agikil ka. Agbayin ka mamad. Ay, saan kumamot akasta ba? Ay, adula amin nga mom, Raul. Kat si kamot, Ben, agawid kan. Ha? Pinagbigyak lang ni Raul nga agbakasyon kami dito, nanang, tatang. Hanggang no siya, ay, awan ka po na nga umayak pa lang dito. Anak, di ka agsaw iti kasta. Tas ibibiyag kami ipahimot ka ni nanang mo. Apay, Lisa, nasakit ka di tinakam mo, ta pinilit na ka ti asawam nga agbakasyon dito. Wan, nanang, ngamin gastos lang. Amo, anak. Kasta ti panagsasaom ka na kami. Gaputawan pulos ti na itulong mikan ka. Hindi agad adal ka pa ilaang. Himbag man tamuyo. Sa itatag sakit kayo, syaklat tatawagan yung agkid daw iti igatang yu ti agas yaw. Huh? Ay naahawan ba't nga ron sa balya pangibagaan may anak ko. Adama ni Ben. Adu ti anak dia adim, Lisa. Kan awan nga min masnop apanggedandang agasawa. Kat, basol ko pa? No kumata nagpursige nagadalakas kanyak. Di ada kumama na sa yata panggedan na. Nga manyangay nga ron. Kat una na mo ti babae. Diyan niya ngay, sikog mat asikog ti asawa na. Ay, tap na mo yo. Saan kayo kumakat a responsibilidad? Agasan dita. Umdas na kada kayo ti panangyanak nyo kada kami.
Hangam, di yu inaramid ti responsibilidad yu, kas naganak mi. Agasan, elementarya ak pay laidi, ngam mangmanggad akon. Kalpasan na, alaan nyo pa'y timatgadak, tay gatang nyo iti bagas, wano asukar. Wan, anak ko. Amo mi dayta kaninanang hiyaw. Amo mi mat dayta tiga puna akas lalinipat na kami nanaganak mo. Imbaga tamo yung nakaadalak ngawan na itulong yung. Mala anak ko. Saan kami na dumawat iti kwartakan ka? Yawid John, nagita sa bati ng bak, Raul Barok. Imbag lang ay palumyaw. Dipeg kan lakatan nagita sa ba. Uwan tatang. Agyaman na ka. Kan nagkali kami kanina nang yu iti kamutay. Tapno ang dayawid yaw. Ramanan yu mat ti kamutay. Sana pasig at tinapay ti kankanan yaw. Uwan tatang. Agyaman na. Nanang, nagawid gaya man daman ng Lisa? Wan, anak ko. Nagsakit ti pa nagsasaw na. Gaputan nakaadal. Wan nga ron, nga may na, saan mo nasakitan day ta? Kamsat mulat ta ni Lisa. Gapo ka dita nakaadalain, nanang. Awan mo ti dakas ngay naramit ko kun na. Tapno kas jay ti ibagana kanya. Pinabainan na iti sango ti asawa na. Nupay kasta, anak. Saan ko mang agsakit tinakam mo kan kwa na? Kamsat mulat ta day chay. No nasakit man tinakam na kada kayo ka ni tatang. Saan na kumamot nga iraman Imbaglaangan ta nakapagtapulak iti day agundaway. Kat pimanawaklangan. Tano saan? Pinagsasawak mo't kuma. Nasayaat mo talimiklik ka, anak ko. Iti kasta, saan naman ayunan ti parikot. Inlutom gaya man dagiti kamuti, bakit? Wana, kanan tayo Sayang mat may padawat kulaan. Amon bakit? Uray ng sakit ti panagsasaom kada tatang kananang mo. Ang naragsak dalata ng tad iti sabakan kamuti. Ni, anyaman ti kayat mo ngay bagan. Sana nasakit tinakamdakan ka, tanak da ka. Kamote kan sa balaan. Di uray di danang tad. Kabalak mo ti gumatang iti kasta. Sana kasta ti kahit ko asawan. No di kaya't uray man iti panagsasaom kadakwada, naragsak dalata. Ngamin, anak da ka. Sige, lamutan nyo amin dagita kamote. Diyak pagtatakkunan dagita. Anya? Apay ka di anagrigat ka ang makaawat, Lisa. Gapo ka di tadi adal kan? Awan serbi na anak kaadal ka no nagalas ti ugalim. Anyat kaya tasawon day tabagpak, Raul. Sarong karakta kiti dadakkel ko. Imawag ni nanang kat masakit ka no ni tatang. Siyaklatan ti agawid. Ni, saan da kami nga isurot ka dagiti anak ta? Saanan? Ngamin. Amangan no pagsasawa mo't dagiti dadakkel ko. Akas iti panagsasaom ka dagiti mismo a dadakkel mo. Anya, Sana perpekto dagiti dadakkel ko. Takasken ka. Siyak lang tinang paadal iti bagik. Gaputawan na itulong kanyak dagiti dadakkel ko. Takasken ka. Manginom ni tatang ko. Kat ti inami lang tinang isaksakad kada kami. Hanggang sana kakasken ka nga aging gayta. Kat nasakit pa lang tinakam na kadagiti naganak na. Raul. Diyak kaya ti ugalim, Lisa. Managimula ka iti sakit tinagam. Tang, awatan nyo dati pansit nga ipadigok kada kayo. Kasangay nga minta burida ko. Hanggang pansit la ti linuto mi ka ni bakit. Taday talang ti kabalan mi. Idiso ko na dito lang misahan to sa pangalan nyo. Wan, anak ko. Katagyaman kami. Ben, anak, saan ka di nasakit tinakam mo kada kami kanitatang iyo? Saan nanang? Siyaklaw nay anak. Ngamin. Saan kayo pinagadal ni manang mo? Anya nga tatang. Kat sugador kayo mo't ide. Wan nga raod.
Naladawon ti amin, hindi makaamirisak. Sana baling tatang? No sinayat ko kumatibiyag ko, kahit nagadalak, akas ka ni Manang Lisa, mayat ko matibiyag ko ita. Ang anyangay nga rod, kahit nangasawa ka dagos tatang. Pakawanan na anak ka. Saan na day tati panunutan nyo tatang? Kan may isa. Saan kaya kagura? Tapara kanyak, amin tayo kat agkamali. Saan tayo perfecto tatang? Kat ni manang mo, jak mababalaw. Nuaging gay takot kagura na kami. Ang saan tan nga ikan ka no day taagura ti inauna nga anak talakay. Tinapatag, nasaya at tibiyag da asa nga pamilya. Kung bakit naragsakak para ka ni Lisa. Bakit inaktibay nagitimula ta sa ba? Taim bagla nga ilako ta numalom. Hey, hagmulaklat ta iti sabak kanda dumapay. Ay, sana bali tayo jay igid ti dalan mait. Ken no da maapit para manantamay dagiti akindaga. Ala, ingka nga rodan, katagan ka Ewan bakit? Siyak mo't inak sa rungkaran dagiti mulak akamuti kan pambarak mo tagugot. Tapno da si daan ta. Isaw-saw taman iti kamatis nga dabugong na. Word, naimas da ita. Ala, agan anad ka iti ipapan mo iti umam. Kita ti dalan mo Onay kan, kasla akmat laubingan. Kat uray si ka agat nat kamot. Kita tamangan kit dimot no day tatumang mo ti matagbat mo. Imbis ajay saba. Ay, word, unay ka na ya. Expert da ito asawam, kunamsa. Tatang! Nilulo! Ha? Apay anak? Apay nilulong? Nakita kay di kasabaan, nakaidda. Ha? Kasla na tayen. Anya? Ay nalakay, apay ngay. Adya nga minti nararamid mo. Sigun ko ni Tata Cardo. Kinagat ka raw ti ulag. Sigun iti nakita na sinyalis iti bagi ni Tatang Nanang. Ay, adya matan. Nakasalsalon at ka. Ang mapay kaya kasto'y matang tinagbanagam. Nanang, Benanakawanan ni tatang yo. Asino nga iti kami natangkon. Nasaysaya at numatayak kumamatag. iti kagsaw iti kasta Nanang. Total bakit akmatan. Awan matlat serbing kag bibiyag. Kaputo na tayo damayo. Gusto Nanang, di kagsaw iti kasta. Uray awanan ni Tatang. Tanda kami pa yung magkalag iti apuyo. Tanda kami ti agbalik na kabinladang niya. Itang ti Mahudi Arabi iti pan nakalamay ni Tatang Nanang. Santa ka di nga ipakaam mo ko ni Manang Lisa. Saanan, Ben? Tano ipakaamuta. Kunaan nantumanan akwarta laang ti kasapulan ta. Uray pa'y, ipakaam mo talat tananang. Uri saanan. Saan man? Ala, syakti umawag ka ni Manang. Kat! Anya kumakanyak no natayan ni Tatang. Awan maramida ka. Tadyak mo't tanggal tibiyag na. Sige, baka mo ka. Ngayon ipakaam mo klatakin ka Manang. Kastapay ka ron. Bye. Dagiti buwisit itibiyag ko. Kanayon daklarang-rangan. Naitabo ng tibang kay ni Tatang Nanang. Ben, anak ko.
Di kag sangitin nanang. Nagsakit ti barukong ko. Kasta talaga, tibiyag ti tao, nanang. Di tayo mo ti pagpatinggan, tibiyag tayo. Naduma-duma ti wagas, ti ipapatay tayo. Awan pilpilyan na. Ubing man mo no lakay. Tatibiyag ti tao. Ti Diyos lang ti makam mo. Alaos to nanak. Di kayo unang liday. Tama nga na makapadakas kada kayo. Agawam tag drive, Raul. Relax ka lang, bakit? Makadanon tayo lata. Narigat ti agdardaras launay. Amang ano madisgrasya tayo. Kaya't ko makadanon tayo dago si Jayan Dananang. Kas itinakunak, makadanon tayo lata. Pagkalmaan tirik na. Makatulong kan ka na ita. Tatang, pagkawanandak ko, ma. Apay nga sandak nga inuray, tapno nakita ko matibang kayo, sagbangin tabon da kayo. Manang, Ben, apay di mo yung magakanyak ti tabon ni tatang, tanaka umayak kumadagos. saan ka ni nga kung ungot ka, edi mawagakan ka. Tay pakamuk api mo sa ini tatang. Nagalas ti ugalim. Managimula ka iti sakit tinakan. Kat mismo pa'y adag iti dadakil mo. Gapo ka dito nagkurang da kadata. Kat kastanti isupapak mo kadakwada. Nakaadal ka lang baba ni tibukod mo abanog. Ngablinipat mo dagiti dadakil ta. Panagkunam ka di. Kat sana nagbabawyan ni tatang ti kinaresponsable ng ama. Pagkawanan na ko matatang. Nga pwede na alas nga ugaling ay pagpakita ka na kayo. Itapay tapin mo sa ini tatang. Sana namang ngagdagit ay bagbagang kat tinagalas ng ugalim. Aturam ko man. Iti kasta. Sana tumulad dagiti anak mo ka. Malaksid ang managimula ka iti sakit tinakan. Napanagkal ka pa'y manan. Gura tinagturay iti kaunggam. Awan serbina ako nam anak kaadal ka. Nukas tamat ti ugalim. Pagkawanan na ko, ma. Ading ko. Iloy, Remy, sapay la ko matamano sanyo dagiti trabaho dito'y balay. Kat agpaot ti panagkakaduwa tayo. No siyak, madam, manusak amin na klase ti trabaho. Uray baklaak, ngam napigsaak. Mabagkat ko ti duwa ka ba na bagas, madam? Ay kat, mayat ano kasta, Iloy. Kaya nalay nga kagluto, madam. Uray niya klase ti putnahe, kabala kalutuan. Nagadal ka siguro iti panaglutoan niya. Ay, saan, madam? Buy-buya ka iti YouTube. Nalakalaan mo ta masurutan ti instruction na. Wana, tauray siyak. No, dadyak amo alutwan. Buya ak iti YouTube. Oh, Remy, agsaw ka mat Di ka mat matagtagari, balasang ko. Madam? Nahinhin sa na ito kadwa kababaw ninyo, madam. Wan siguro tanauli makmat. Pasensya kayon, madam. Managbabainak namin. Isuan na uli magka. Awan, mayat kit diti kasta. Madlaw nga ron anasingpat ka. Agtinulong kayo iti trabaho diti balay, ha? Sana balit adwa kami lang iti ama kapag serbihan nyo. Nakapsutan ti amak, iso kasapulan na timang bayabay kankwana, iti amin nga ramidan na. Nalakalaan da ita, madam. No siyak, sanaya kon nga alaga iti matanders. Oh, agmerienda ta pa'y Remy. Kunamot ni madam, ano mabisinta? Free ta amangan dito balay da? Sige lang, Iloy. Ay na, ikataman ti kinaman nagbabayin mo.
Madimot lang naman nagbabain ka unay. Agbisin ka, ano, bain-bain ka. Sige laang Iloy, nabsugak pa'y. Amom, dayawan man ni Madam ti kinasingpit mo. Kanayon na nga, ibaga kanya ka nakamaka ka no. Siguro, birhin ka pa ilangan niya. Kwan, uwan Iloy. Ay, wawa! Madlaw kami, girl. Naggasat ang tagbali na boyfriend mo. Tanakasingsingpit ka. Manmano itan ti kasken ka abalasang. Kaadwan na ngamin itan, tigaratigit abalasang. Manmanon dagiti mahinhin nakasking ka. Uwan nga rod Iloy. Mala, agmerienda kan, Remy. Madlaw na singpet ti amo mi. Nalakalayalis ti alipuspos na. Kasla isulaan ti amo mi ditoy. Tagkabaw mo ti ama na nga awir mi. Nalakalangan lilawan ti amo mi. Kwarta manan no kaskasano. Igusin lakman. Ha? Umay kayong tata, tasyak ti mangdigos ka na kayo. Di ka kayat. Babay, ti kayat ko mangdigos kanya. Eloy, bye-bye amditan. Siya kun ti mangdigos kan kuana. Umay ka nga roda na. Tani, aglabos mo tan. Wan, umayan, Eloy. Naglabas. Aba ka nalabas. Tinanaw. Tinapudot ko ba? Ado lang amin nga mong alakay. May busa ka. Agtal na ka man. Naito'y pa'y. Hindi na ka durong-duro naman. Hala ka mo dyan. Sumanaw ka. Hala ko. Aba kaya tinibam na. Nakatagdaga rin ay ang hiwan. Ala, agtulyakan. Yak pa yung ng sabaw. Saanan? Lakayan ka matlangan. Magsabon-sabon ka pa'y laang. Andan ni madam. Tata, agsabon kawan, tapno na bang lukawan. Ang angawan ka laitay. Si Kamot. Dahito ti shampoo, Ag-shampoo kawan. Nagsimple ka. Wan tata, masyanak ngamin kun ka. Sige, sabunak mo ti bagim Pinta. Dinegosyo mat gaya man ni Papa. Remy, Eloy. Siyak tinang digos, madam. Wan, madam. Tadi na kaya ti lalaki amang digos kenkwana. Di na kaya ti bakla. Gulalos mo ti kayat na. Paspasensyaan yun ni Papa. Tane, agkabawan. Di na namo ti bagbagahan ano daduma. Pasaray agsasaong agmay-maysa. Ay na, madam. No siyak, sanaya ko ni ti kakasta. Tadalulak ngagkabaw. Amok ti style lagi ti agkabaw, madam. Wan nga rod, isasapay ko matamaan usan yung asikaswan ti amak. Wan? Ay, wan gayam. Itad konti umuna asweldo yo. Atoy. Ay na! Thank you, madam. Adan kwartak. Thank you, madam. Awanan yaman na. No kaya't yung tagawid iti day of yo, mabalinlat ta. Angam na di kay agiddan Agsinoblat kayo tap nadalat ta kadwabi dito balay. Siya kunti umuna, Remy. Mabalin? Sige, man nakaawat akmatkat. Okay laang, Eloy. Ne, talaga kaya manasingpat ni Remy Eloy. Managpabusoy pa'y gayam. Amuyo, madam. Adama di nga ugali ni Eloy anadlaw ko. Ne, anya da ita, Remy. Tarawit-wit. Kanayon ang makikaruba. Mapan na kayon sa amat ichis-chismis iti kaaruba, madam. Ngam, please, madam, Di yung ibagbaga nga imbagak para kada tayo kumalaang. Please.
Huwan, di ka madanagan na Remy. Kasla atin dugpay ti ima na. Ha? Anyat kayat mo asawan? Anda ngamin imbatik akwartak iti kamami. Ngam napuka o madam. Aniya? Ay kat mabalinta mo tadamagan kan kwa na Remy. Ha? Ay, saanan madam? Please. Jak ngamin kayat ti makiapapa. Jak kayat aguraan nak. Ta sigurado nga ilibak na. Kat guraan nak madam. Ha? Madlaw asaan na mapagtalkan day siya akadwak akatulong madam. Jak kayat ti ugali na. Nangiwat unay. Chismoso. Iso kitaan nyo dagiti kagawaan nyo. Di kay unay agtaltalkan kwa na madam. Sige, agplastar kayo, tata, tailutak tisa kayo. Hindi kayo dagat siya po. Kaya nga ba? Ala, ipangato yung tisa kayo, tai-massage ko. At tita, ilutan kayo, tata. Remy, rumarakon, tamitingak dagiti trabahador ko iti negosyo. Sige laang, madam. Nalpas ko dagiti trabaho. Iso ang masahyak ni tata. Mayat ti kasta, Remy. Tapno ma-relax ni papa. O sige, mapanakon. O sige, madam. Ingat kayo. Sige, tailutan kayo, ha? Ay, nasaan ko ida nakita? Nakmatan, makikita. Alay ko man! Agulay magkaman. Suman ng uka alakay. Makarengreng ka. Agata sakmas. Pandesal kay saw-saw ko. Diin ka mangala. Laklakayan kang di ka pala makatimpla iti gatas mo. Sana gaputad da kami nakatulong yo. Kat iyasayo amin kada kami. Agruam kayo mo't nga amo. Anyat kuram. Ingkag timpla iti gatas mo ko na! Isuraw. Itimplanak. Ito, makapasurun ka ala kaya. Di ta ka malangan? Hoy! Agsubli ka! Agsubli ka! Baboy! Hoy! Nita, anyat ko na? Ha? Anyat ko na? Ha? Ah, baboy ka! Ano ikaw? Bagsit ka! Sikat ibagtip! Sana gaputan na lukmagak katawagan na kiti baboy, ha? Ano ikaw sa bukaw? Kaya't mataparutak kami na buhok mo, alakay? Ha? Ay, baboy! Di naksardangan nga wawagan iti baboy, ha? Bagsit ka, baboy! Ay, no! Panawak man langan na ito, alakay. Tabaka malaw, anang manan. Baboy! Ay, sumurakak dita silid ni madam. Tainak mangkita iti mabalin ko nga alaen. Ngamjak pa'y lamang ala ita. Iranak intun adda ni Iloy apadak ababaunan. Dandanin sumangpot ni madam. Isong asikaswan kamanan. Wen? Nakasingsing peta kanya. Ha? Wen ko nam Wen ko nam. Wan! Baboy! Remy, tinagan ko. Remy, kunam. Baboy! Ay na, tumpa-tumpa. Sa manon na ito. Ang dandani mo ngamin sumangpot ni madam. Kasi may stroke ini. Nagsimpag. Ang naibaglakit din. Tadi na amo tagi pulong iti anak na. Paniligas mo kayo na. Orean niya tararamidakan kwa na. Kasnak ka raw. Di pa'y nagipulong apulos ken ni madam. So nga, isaw, si pangisit. Anda ni madam. Isaw, si pangisit. Tata. Sagay sayak ti buok mo, wan. Kan aglotion ka, wan. Lotionan ka, tapno saan kang agkursing. Ay, titi lotion. Aglotion ka. Remy! Yes, madam. Napalawan. Lotion amat ni papa. When, madam? Tapno saan nga agkursing? Baboy na ito.
Bastos, awan babay na. Kanayon na katong paan, kan pungutan, daytoy ababoy. Ha? Ala, madam, baka mamati kayo. Saan na pud no ti ibagbagana? Jakab kabilan. Nasingputakan ko na, ma'am. Baboy. Kasta talaga ni Papa. Tila may sawsawang na. Pasat ti panagkabaw nanti kasta. Isa pasensya mo, Wen, madam. Amuyo, madam. Nagasat man tagbaling nga asawa ni Remy. Ha? Ne, pag kunamot nga, Eloy. Win nakasingsing po ni Remy. Nakaumma, kasla sana makaarami iti dakas. Ha? Nakaulimak. Sana kas karag iti daduma babae, awak-wakirat. Sana kas kanya katarawit-wit. Mabayinak pa'y nga rudan. Tanakatagtagariak. Marangrang kayon san, madam. Sorry, madam, Okay lang. Awan problema, Eloy. Amom ngay, madam. Nakitak ni Iloy apasaray sumrag iti siledyo na awan kayo ditoy. Aniya? Ne, amang ano mapanagdaldalos iti uneg. Saan, madam? Adda atap ko. Agsipsipot sa iti takawin na. Ha? Aniya? Addan sa atalaga at atindog ti ima na, madam. Limod nga agtatakaw. Kanayon na nga ibaga na imot ka kano. Kan istrikto ka. Kat ibagpagakmot asaan. Anasingpet ka. Ikalkalindagan ka kankwa na, madam. Kastaya. Wan, madam. Iso akabut-butang akadwa tikas kan ni Iloy. Madam, bilibak man iti panaglablaban ni Remy. Nagdalos ti labaan na. Naano sa manggalgal karag iti puraw akawas. Ay, kat mayat ano kasta, Eloy. Ken, managbabay na talaga. Pati iti panangan. Nagbasit ti kanon na. Ken, pasaray masiputa ka sagsagay-sayin na ni Papayo. Aya, nagsayaatan nga ay Eloy. Iso na lang ta. Nauli maglaunay. Yak amo no kasuron na kwento niya. Ta sana matagtagari. Baka hindi mo umuman. Iti kinangiwat ko, Saan mat siguro, Eloy? Aywan, madam. Agawid akmanan ayon tong day off ko. Sige, nawaya ka lata nga agawid. Total, day off mo mat. Daytoy, naala kong rilo ni madam. Nginginaan arilo daytoy. Anda pa'y pasurot na asingsing. Husto lang ti timing ko. Inranak iti panagawid ni Iloy. Tapno ni Iloy ti atapon ni madam ang nagtakaw. Remy, mapukpukaw ti rilo kan singsing ko. Ha? Ala, kung nagtupay kat madam, isulakit di Janosar ni Iloy ang nagawid. Aniya? Huwan madam, adapay singsing nga inusar na. Anya, talaga husto ti atap ko, madam. Delikado akadwa ni Iloy. Sana mapagtalkan. Ada ka di cellphone number na kan ka? Alaak man, Remy? Ay, awan, madam. Agsusukat ngamin ti number na. Isadyak amo itan ti numero na. Hello, Remy. Apa ngay mawag ka? Iloy, di kan agsubli dito balay ti amo ta, taga-brood da kanon. Ha? Ne, nagkuna? Katisuda pumanawak mo't laang dito yun. Madaman ti pa nag-impake. Umay ko nga rodalaan dagiti kawis ko, Ay na, siya kun ti mga ala. Isabat kun to kan. Anya? Pagsabatan ta nga rod. I-text kun to. Sige, bye. Okay, bye. Ay, apay akas dyan. Kilati pa nag-abroad da, madam. Saan nakamapnak itimbagan ni Remy? Iso mapana kadagos iji balay ti amo. Ne, ayan ti wallet ko. Awan mo tanda ti bag ko. Adda amin iji ti kwarta kan ATM ko. Nangikak ngayon, na-misplace ko nga ta. Agore ka.
Ayan tay jewelry box ko ngay. Awan matan ditoy. Ayan dan. Ay, Remy! Ayan mo! Remy! Remy! Ayan mo! Ayan nga ta ni Remy. Papa, nakita yung kaditi babaunan. Jay bakla. Saan? Jay babae. Ni Remy. Ay, jay baboy. Pimanaw. Nakaljibag na. Pinapanaw ko. Tababoy nga main. Kita to'y kinudot na. Ne, apa nagadutin lamay iti bakrang yo? Jay baboy Bastos na jay baboy. Ne, asino nga ta dayta? Mabitlaan, papa. Kita no asino dayta. Nasaya atay may kailoy. Ado ti damagakkan ka. Anya dayta, madam? Mapukpukaw nga mintirilo kan singsing ko. Kat sikat imbaga ni Remy anangala. What? Hala, saan napod no dayta, madam? Ayan na nga ni Remy aya. Apay nga siya ti pabasulin na. Awan mo nalalak, madam. Ayan na ka di, madam. Awan nga ruden, jak masapulan. Rimwar ajak napuutan. Kan mapukpukaw ti wallet ko. Anya? Hala, ngam, di mo agabrod kayo, madam. Ha? Ne, nagkuna. Ni Remy, madam. Imawag kanyak. Imbaga na, jak ka no nagsubli dito. Taagabrod kayo. Anya? Oh, ti awanan bain. Nukasta, pakanana amin dagitoy. Madam, promise, awan innal alak arilo ken singsing. Oh, isulakit di tinangalay ti wallet ko. Rumarak tay report ko tinapasamak. Ay, naimaglakit din ta nakataraya kadagos. Didak basta mapabasol. Tawan CCTV iji balay da madam. Mabalin kun ti mangirugi iti ni Kosyok. Ni, anda checkpoint. Abi nga ta? Rumor kayo kano amin. Tanda ka nagtatakaw, nagapoy di syudad. Ha? Ay sus, delikado. Siyak samot ti magbagadan. Ay, Jack Romar. Ang tumpa ka kiti tawa. Amang ano in-report ni Madam iti pulisya tinapasamak. Ay, agpasimple ak. Dito'y, tumpa ka kung dito'y tawa. Tumaraya ko na. Hoy! Sumantang ka! Hoy! Kamatan niyo ang kakadwa! Kamatanda ko na. Awanan kay tibain, Remy. Di ko na may tarayam tinaramid mo. Madam, sorry. Pagkawanandak ko ma. Nailawanak lang, madam. Anya, kamutin Remy. Siyak pa iti pinabasol mo mo't nagtatakaw. Pagkawanandak ko ma. Kunamla na sino ka kasingputan. Ngamrino karmat gayam ti aramid mo. Ha! Ikarom iti pagbaludan ti naramid mo, Remy. Madam, pagkawanandak ko ma. Didak ipabalod. Pangasiyo.